Li bajarê New Yorkê ji ber sedema Covid-19 piştî 2 salan careke din pêşangeha kolanan ya hunerî hate vekirin. Ev pêşangeh ji sala 1931 vir ve ji alî hunermendên serbixwe tê vekirin. Hunermendên pêşangehê dibêjin pêşangehên kolanan derfetê dide wan da ku bikaribin hunera xwe bidin nasîn. Girovên karayê bi ilhamê dedin min û hunera min jî pitir ji wir tê. Ez ji bo hunera xwe bi awayekî rekopêk diçim wan giravan û otêm. Dema ku ez vedgerim, hîsên min dikevin pêvajoyekê û paşî jî dibin dîzayna hunera min. Her wiha ez demeke dirêj li New Yorkê dijîm û jiyana hundirî jî şev dide hunera min. Ji bilî wan jî ez ji bo boyaxkirinê pir hez dikim. Alison Janshi di dema koronayê da hunera ku çêkiriye di vê pêşangehê da pêşkêş dike û got ku di hunera wê da vê carê hêşînatî derdikeve pêş. So I actually did a 20-minute everyday flower day and I started... من دمها گلانه دا هر روز 20 دقیقه دنوا بخچه خداوینه سوزن خود چید کرن. لی سوزن من مازم بون من 40 دقیقه بون و در باست کرن. بو یاخت کرن. بو وک گرافیک. جبر هنده من هنر خواه گوهرد بو بویاغا گو آجه. دناف وینه انداجی هندکارم ببینن. من دم کرونا دا دنوا بخچه خدا هنر هشناتیه چید کر. Daniela Baxkey ji got ku mirov çi hez dike divê bila bike. Şert û mercên we çi dibin bila bibin qet xwe nedin sekinandinê. It is great to be back, so you could finally... جارك دی و گریانامه بو ویره گلک یا خوشه. او درفت دادم که بکارین آفراندنین خو پیشکش بگین. او نشان داد که کووید-19 نکاری بو بشیمه هری باش ما بستینه. Alexandra Leaf jî rûniştvana taxa Manhattanê ye û got ku ew xwe pir kelecanî hîs dike. Ji ber ku bajêr wek rojên berê xuya dike. اف پیشانگه گلک گرنگین جبر کو کفنشو پی تاخامه از جهونره و دیروکه و تاخاخو حز دکم و اف پیشانگه و صدت حز گرنگ و کفنشو بردوام دکه و مروف جبر و گلک کیف خوش دیار دکن. Wisa dixuye ku him rûniştvanên taxê û him ji hunermend bi careke din vekirina pêşangehê ra kêfxweş in. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.